Yes, twongeye kubaha ikaze, twongeye kubasuhuza cyane, twongeye kubifuriza ibihe byiza, twongeye kubifuriza gukomeza kugubwa neza ndetse no gukomeza kunogerwa na gahunda zanyu za buri munsi mugiye murimo mu nce zigiye zitandukanye zo hirya no hino ku isi. Reka twizere ko mukomeje kugubwa neza ndetse tunabonereho tubahe ikaze irambuye cyane ku makuru akomeye cyane tugiye kuba twabagezaho muri kano kanya ndetse muri ano masaha yo kuri uyu munsi wa kane w'icyumweru, itariki zikaba 18 z'ukwezi kwa gatandatu, naho umwaka ukaba 2026. Tubahaye ikaze rero ku makuru akomeye cyane, aho tugiye kugaruka cyane mu burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo ku mirwano n'ubundi ikomeje guhuza inyeshyamba za M23 ndetse n'ingabo zirwana ku ruhande rwa leta ya Repubulika Demokarasi ya Kongo arizo FARDC, FDNB ndetse n'abawazalendo. Muri aya makuru yacu muraza kunyemera tuyahere ku makuru akomeye cyane ndetse n'amakuru agaruka cyane ku mukuru w'igihugu cya Repubulika Demokarasi ya Kongo ariwe Felix Antoine Tshisekedi, aho yaje gutangaza amagambo akomeye cyane ndetse n'amagambo yagiye agarukwaho cyane, aho yaje kongera kugaruka ku gihugu cy'u Rwanda ndetse no kuwitwa Joseph Kabila, aho yanakoresheje igitutsi gikomeye cyane ndetse abantu bagiye babigarukaho ku buryo bukomeye cyane. Mu kiganiro rero yagiranye n'abanyekongo baba mu mahanga nyuma ya match yahuzaga Repubulika Demokarasi ya Kongo ndetse n'igihugu cya Portugal, Perezida Felix Antoine Tshisekedi yavuze amagambo akomeye ndetse agira ati twatekerezaga ko ngo abarozi bari mu Rwanda gusa, ngo ariko dusanze ngo bari no munsi y'amapantaro yacu. Ibi bivuze iki? Mu yandi magambo ngo yashakaga kuvuga ko abo afata nk'abanzi ba Kongo batakiri hanze y'igihugu gusa, ahubwo ko hari n'abo ashinza gukorana n'umwanzi bari imbere muri Kongo cyane cyane Kinshasa. Aya ni amagambo akomeye yakomeje kugenda atangaza, ndaje tubyinjiremo ku buryo burambuye cyane. Ku ruhande rero rw'irushanwa ry'igikombe cy'isi, Tshisekedi yabaye asa nk'uhagaritse kuvuga ibijyanye n'umupira w'amaguru maze yibanda ku bibazo by'intambara, avuga ko ingabo za Kongo mu by'ukuri ngo zirimo gutsinda umwanzi ku buryo bukomeye cyane muri iki gihe, ndetse yanatangaje ko yizeye ko imijyi ya Goma na Bukavu izongera kugenzurwa n'ubutegetsi bwa Kinshasa vuba ahangaha. Ndetse mu yandi magambo yavugiye i Houston muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Tshisekedi yagize ati abanzi binjiraga mu gihugu igihe twari turangaye hano, yasaga nk'ubwira Joseph Kabila, ndetse agira ati banakuyeho umwe mu bana b'igihugu Laurent Desire Kabila maze bashyiraho umuntu wabo. Hano yanakoresheje ijambo ribi cyane, aho yavuze Rochie cyangwa se imbwa mu kinyarwanda, hano yibasiraga Joseph Kabila, ndetse biravuga ko ngo abakuyeho uwo Laurent Desire Kabila ngo bashyizeho Joseph Kabila kugira ngo bamuyobore uko bashaka. Byose ndaje tugende tubyinjiramo ku buryo burambuye cyane. Aya magambo rero agaragaza ko Tshisekedi akomeje gushinza abantu bamwe bo hanze n'ab'imbere mu gihugu kugira uruhare mu bibazo by'umutekano n'ibibazo bya politiki bimaze imyaka myinshi muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ndaje byose tugende tubigarukaho ku buryo burambuye cyane. Bidatinze rero, nyuma y'ayo magambo cyangwa se no kuvuga ngo Joseph Kabila kumugereranya na Roche cyangwa se imbwa, ku ruhande rero rwa Joseph Kabila nabo baje kugira icyo basubiza Felix Antoine Tshisekedi. Ndaje byose tugende tubigarukaho ku buryo burambuye cyane. Hanyuma mu yandi makuru tuza kurebera hamwe na makuru ajyanye no ku kibuga cy'imirwano, muraza kunyemera n'ubundi twinjirane ku kibuga cy'imirwano, aho akomeje kugenda havugwa inkuru nziza ku ngabo za Repubulika Demokarasi ya Kongo FARDC. Iyi akaba ari inkuru nziza ku ngabo z'u Burundi FDNB ndetse n'abawazalendo. Ni intsinzi rero bongeye kwegukana hariya muri Sud Kivu, muraza kunyemera nabyo tugende tubyinjiramo ku buryo burambuye cyane, aho FARDC yongeye kwigarura Minembwe Centre ndetse ingabo zirwana ku ruhande rwa leta ya Repubulika Demokarasi ya Kongo zikomeje gusubiza inyuma inyeshyamba za M23 muri Minembwe mu ntambara rero imaze iminsi ikajije cyangwa se
ifite umurego ukomeye cyane hano mu Minembwe, aho buri mpande zombi zahanganiraga iyi centre. Nk'uko rero byatangajwe na Lieutenant Mboyi Kalonji Legani, uyu akaba umuvugizi w'ibikorwa bya gisirikare bya Sukora ya kabiri muri Sud Kivu cyangwa se Kivu y'Amajyepfo. Ingabo za FARDC zongeye kwigarura Minembwe centre n'ibice bikikije nyuma y'imirwano ikomeye zimaze iminsi zihanganyemo n'inyeshyamba zama 23 nabo bafatanyije bo mu mitwe yatwirwaneho ndetse na Red Tabara. Umuvugizi wa gisirikare rero yavuze ko izo ngabo z'umwanzi nyuma yo gutsindwa no gusubira inyuma ngo zatwitse amazu menshi y'abaturage, zirasha ibisasu ku bitaro bya Minembwe ndetse zinakora ibikorwa byinshi by'ihohoterwa n'ubugizi bwa nabi ku baturage mbere yo guhunga aho ngaho mu Minembwe. Reka nze byose tugende tubigarukaho ku buryo burambuye cyane, hanyuma nongeye kubaha ikaze ku buryo burambuye cyane. Niba ari ubwa mbere utubanye hano, nkandira kuri subscribe cyangwa se kuri sabone, uraba uduteye inkunga ikomeye cyane. Reka aya makuru rero tuyahere ku mukuru w'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi, aho yaje kuba yatangaza amagambo akomeye. Ni ku munsi w'ejo, byari kuwa gatatu tariki ya 17 z'uku kwezi kwa gatandatu uyu mwaka w'ibihumbi 2026, ni Houston muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho yari yitabiriye match n'ubundi yahuzaga igihugu cye cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse n'igihugu cya Portugal. Ndetse Felix Antoine Tshisekedi yatangiye asaba abanyekongo batuye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika gukomeza ubumwe no kuba maso ku bantu bashaka kubacamo ibice, aho yabitangaje ubwo yahuraga n'abamushyigikiye mu mujyi wa Houston nyuma y'umukino wo gushaka igikombe cy'isi warangiye ikipe y'igihugu ya Kongo inganyije n'ikipe ya Portugal igitego kimwe ku kindi. Ni mu majambo ye rero yagejeje ku banyekongo batuye muri Texas. Tshisekedi yagarutse ku kibazo cy'umutekano muke mu burasirazuba bwa Kongo ndetse anenga abantu avuga ko bakorana n'abanzi b'igihugu, aho yagize ati abafatanyabikorwa b'abanzi bacu batangiye gusara, ngo mukomeze mwishyire hamwe, ntimukemere ko babashuka cyangwa se ngo babacemo ibice bifashishije ivangura rishingiye ku turere, mwange kugambanira igihugu cyanyu, haracyari abarozi bari hanze aha, ndetse ngo twatekerezaga ko bari mu Rwanda gusa ariko ngo twanasanze bakiri baranacengeye muri twebwe, aho yakoresheje ati bari mu mapantaro yacu. Aho rero perezida wa Kongo nanone yanashimiye uburyo ikipe y'igihugu yitwaye imbere ya Portugal, avuga ko yateye ishema igihugu cyose, aho yagize ati intare za Kongo cyangwa se Leopard zaduteje ishema, nasabye FIFA ko niturenga amatsinda bazongera amatike ku banyekongo bari hano, nimugire impungenge tuzaha ambasaderi wacu ubushobozi bukenewe kugira ngo ibyo byose bishoboke. Kubwe rero ngo uburyo ikipe y'igihugu yakinnye bwatanze ubutumwa burenze umupira w'amaguru, aho yagize ati uyu munsi abantu bose batinyaga Cristiano Ronaldo, babonye uko twakinnye kandi turi igihugu kiri mu ntambara, dukwiye gukora nk'uko indirimbo yubahiriza igihugu ibidusaba, tugahagarara twemye kandi twishimira kuba abanyekongo. Tshisekedi yaravuze ko agiye gusubira muri Kongo gukomeza gukurikirana ibindi bibazo by'ingenzi by'igihugu, aho yagize ati ndagaruka muri Kongo kwita ku zindi nshingano, narinje gusa kuzana amahirwe mu mukino wa mbere, turimo gutegura uburyo buzafasha abanyekongo gukomeza gukurikirana ikipe yabo. Hanyuma agaruka ku bibazo by'umutekano mu burasirazuba bwa Kongo, Perezida Felix Antoine Tshisekedi yavuze ko afite icyizere ko ibintu bizagenda neza mu minsi iri imbere, aho yagize ati mfite ukwizera ko mu minsi iri imbere Kongo yose izabohorwa, abavandimwe bacu bari kwishimira intambwe imaze guterwa muri Goma ndetse no muri Bukavu, ngo tuzongera kuba umwe, abanzi bari baracengeye muri twe ariko ubu twamaze kwiga isomo, igihe kirageze ngo twubake igihugu kirushijeho gukomera. Mu ijambo rye kandi rya
bwahuje sport politique n'ubumwe bw'igihugu. Tshisekedi yasabye abaturage ba Kongo kwishimira igihugu cyabo no kugira uruhare mu iterambere ryacyo mu nzego zitandukanye, aho yagize ati twatangiriye ku mupira w'amaguru ariko tuzateza imbere n'izindi nzego zose, basketball, science, uburezi n'izindi. Nimwishimire kuba abanyekongo, inshingano yanjye ni ukubasubiza ishema ryo kuba abanyekongo. Ngo ikipe y'igihugu ya Repubulika Demokarasi ya Kongo yanditse amateka mashya ubwo yabonaga inota ryayo rya mbere mu mateka y'igikombe cy'isi nyuma yo kunganya na Portugal ibitego kimwe ku kindi mu mukino wa mbere wa Houston. Nanone rero nyuma yo kwibasira uwitwa Joseph Kabila aho yamushinjije gukorana n'abashaka cyangwa se n'abanzi ba Repubulika Demokarasi ya Kongo, ndetse akamwita Rocher cyangwa se umuntu batwara aho bashaka. Hano abahoze bakorana bya hafi na Joseph Kabila banenze bikomeye amagambo ya Perezida Felix Antoine Tshisekedi, ndetse abantu benshi bahoze ari abafatanyabikorwa ba hafi y'ahoze ayobora Repubulika Demokarasi ya Kongo Joseph Kabila banenze bikomeye ayo magambo, ndetse yatangajwe na Perezida Felix Antoine Tshisekedi ubwo yavuganaga n'abanyekongo bari muri Amerika i Houston. Muri ayo magambo Tshisekedi yanenze uwamubanjirije ku butegetsi n'ubundi ari we Joseph Kabila, ndetse Tshisekedi yavuze ku buryo Joseph Kabila ngo yageze ku butegetsi amushushanya nk'imbwa, ndetse ngo bashoboraga gukoresha uko bashaka. Hano uwitwa Richard Muyeji yabaye guverineri w'intara ya Lualaba ndetse akanaba minisitiri w'umutekano, ubutegetsi bw'igihugu n'imiyoborere ishingiye ku migenzo, yavuze ko yakiranye agahinda gakomeye ayo magambo, ndetse yayise amagambo asesereza kandi atesha agaciro uwahoze ari perezida, kandi ashimangira ko Joseph Kabila azahora yibukwa kubera ihererekanya ry'ubutegetsi ryabaye mu mahoro kandi rikaba intangarugero. Muyeji yavuze kandi ko gutangaza amagambo nk'ayo mu gihe igihugu cyari kiri mu byishimo byo kwizihiza umusaruro mwiza w'ikipe y'igihugu ari ugusuzugura umutima nama rusange w'abanyekongo. Yongeyeho ko ibyo atakibona nk'ikosa ngo ryabaye rimwe gusa, ahubwo ko biri kugenda bihinduka umuco mu miyoborere y'ubu butegetsi. Ku ruhande rwe Felix Moma wahoze ari vice minisitiri w'ingengo y'imari yavuze ko Perezida Felix Antoine Tshisekedi yahisemo ibitutsi aho gutanga impaka zubaka, ndetse yavuze ko ibyo bidatesha agaciro Joseph Kabila gusa, ahubwo binatesha agaciro urwego rwa Perezida wa Repubulika Demokarasi ya Kongo ubwe, aho yagize ati ibi ni ikimenyetso gikomeye cy'ubunanirwe cyangwa se kunanirwa muri rusange cy'ubunanirwe bw'inzego za leta, ndetse no kurenga ku mahame agenga Repubulika. Nanone uwitwa Bienvenu Matumo, umwe mu bayobozi b'ihuriro ritavuga rumwe n'ubutegetsi rya Save the DRC ryashinzwe na Joseph Kabila, yamaganye ayo magambo ayita yo gusuzugura ndetse ayadakwiriye kandi atarangwa n'inshingano, aho yavuze ko ngo ayo magambo arushaho kongera amacakubiri hagati mu gihugu mu gihe Repubulika Demokarasi ya Kongo iri mu bihe bikomeye by'umutekano n'ubusugire bw'umutekano bwayo, ndetse yanasabye amashyaka atavuga rumwe n'ubutegetsi hamwe n'imiryango ya societe civile kwitabira imyigaragambyo iteganyijwe ku itariki 8 Nyakanga. Avuga ko yizeye ko izaba intambwe yo gusaba Felix Antoine Tshisekedi kuva ku butegetsi. Aya magambo yose rero aje mu gihe inteko ishinga amategeko ya Repubulika Demokarasi ya Kongo ku itariki 15 Kamena yemeye itegeko rigena uburyo referandumu zitegurwa, ndetse abatavuga rumwe n'ubutegetsi bavuga ko iri tegeko rishobora kuzafungura inzira yo guhindura itegeko nshinga kugira ngo Perezida Felix Antoine Tshisekedi azabashe kwiyamamariza manda ya gatatu. Hagati aho Joseph Kabila nawe akomeje guhura n'ibibazo bikomeye bya politike n'ubutabera. Mu mpera za Mata yafatiwe ibihano na Leta Zunze Ubumwe za Amerika imushinja kugira uruhare mu gushyigikira umutwe wa AFC M23. Byongeye kandi urukiko
urukiko rwa gisirikare rwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo rwamukatiye igihano cy'urupfu mu rubanza rwaburanishijwe adahari. Ibi byose bikomeje kongera ubushyamirane bwa politiki hagati y'abashyigikiye Perezida Felix Antoine Tshisekedi n'abakomeje gushyigikira uwahoze ari Perezida Joseph Kabila, mu gihe igihugu gikomeje guhura n'ibibazo by'umutekano mu burasirazuba ndetse n'impaka zikomeye ku hazaza h'ubutegetsi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ngayo nguko munyemerere nanone rero twinjirane ku kibuga cy'imirwano, tugarukane mu majyepfo hariya mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Tugiye kwinjirana muri Sud Kivu, cyane cyane muri Minembwe, aho hamaze iminsi havugwa intambara idasanzwe ku mpande zihanganye, arizo ingabo zirwana ku ruhande rwa leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC, ingabo z'u Burundi FDNB ndetse n'abarwanyi b'abawazalendo. Ni inkuru nziza kuri FARDC, ni inkuru nziza kuri FDNB, ni inkuru nziza ku bawazalendo aho bongeye kwigarura Minembwe centre, ndetse ingabo zirwana ku ruhande rwa leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zikomeje gusubiza inyuma inyeshyamba z'ama 23 muri Minembwe, nk'uko rero byatangajwe na Lieutenant Mboyika Longilegani, umuvugizi w'ibikorwa bya gisirikare bya Skora ya kabiri muri Sud Kivu y'amajye cyangwa se muri Kivu y'amajyepfo. Ingabo za FARDC zongeye kwigarura Minembwe centre n'ibice bikikije nyuma y'imirwano ikomeye zabayemo n'ingabo z'ama 23 hamwe n'abo bafatanyije aribo Twirwaneho ndetse na Redi Tabara. Uwo muvugizi wa gisirikare yavuze ko izo ngabo z'umwanzi nyuma yo gutsindwa no gusubira inyuma ngo zatwitse amazu menshi y'abaturage zirasha ibisasu ku bitaro bya Minembwe, ndetse zinakora ibikorwa byinshi by'ihohoterwa n'ubugizi bwa nabi ku baturage mbere yo guhunga. Nk'uko kandi byatangajwe n'ubuyobozi bwa Skora ya kabiri, igitutu gikomeye cyashyizwe ku ngabo z'ama 23 ndetse na Twirwaneho, ngo iki gitutu rero cyanatumye zisubira inyuma zerekeza ahitwa Kawera mu cyerekezo cya teritwari ya Walungu. Bivugwa ko bamwe rero mu barwanyi babo bataye imyambaro ya gisirikare kugira ngo bihishe mu baturage, mu gihe abandi bahunze banyanyagiye. Umuvugizi rero yanavuze ko kandi abo barwanyi benshi muri bo bafashwe mbere, ndetse ko FARDC yafashe intwaro nyinshi, amasasu n'ibindi bikoresho bya gisirikare byari byarasizwe n'abo barwanyi. Kugeza ubu rero ingabo za FARDC ziracyakomeje ibikorwa byo gucunga umutekano no gukomeza gukomera ku birindiro byazo, hagamijwe gusubiza mu buryo bwuzuye ubutegetsi bwa leta muri ako gace. Ngayo nguko ngizo breaking news twari tubafitiye muri kano kanya, ndetse muri ano masaha twinjiye mu mugoroba wo kuri uyu munsi wa kane w'icyumweru, itariki ni 18 z'ukwezi kwa gatandatu, naho umwaka ni 2026. Turabashimiye cyane rero, turabashimiye cyane kubwo gukomeza kubana natwe, turabashimiye cyane uburyo mukomeje kugenda mutwereka ko mudushyigikiye, ndetse tunakomeje kwibanira umunsi ku munsi ndetse 5 kuri 5. Ni by'agaciro gakomeye cyane. Reka mbabwire ngo mukomeze kugira ibihe byiza, ariko nongera kubibutsa ko twafunguye urubuga rwa WhatsApp tujya tunyuzamo amafoto ndetse n'amavideo. Akaba ari amafoto n'amavideo aba yaturutse ku rugamba mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho tuba turebera hamwe ukuri kuzuye kuba byabaye ndetse niba bigenda bitangazwa. Hanyuma kwinjiramo nyine urankangira kuri iyo link iri muri comment, mu gice cya comment, ubundi duhite twibanira, ahita winjira muri group ku buryo bworoshye cyane, hanyuma turushaho kwegerana. Ikindi kandi ntago ari amafoto n'amavideo dusharingamo gusa, kuko ni group ngari, ni group tugenda dusharingamo ibitekerezo bigiye bitandukanye. Ni group irimo abarundi, ni group irimo abakongomani, ni group irimo abagande n'abanyarwanda. Hanyuma bivuze ngo dusharingamo n'ibitekerezo bigiye bitandukanye. Mwandiraho rero uhite winjira ku buryo bworoshye cyane. Ngayo nguko rero mukomeze kugira ibihe byiza, mukomeze kugira uwa kane mwiza, mukomeze kugira umugoroba mwiza, ndetse Nyagasani akomeze kubagenda imbere. Andi makuru yo nakagaruka tuze kongera kwibanira ku isaha y'isambiri, turebera hamwe izindi update ziza kuba zigezweho, turebera hamwe andi makuru aza kuba agezweho. Ngayo nguko mukomeze kugira ibihe byiza, turabakunda cyane.